Muhulwane wa kale wa zwa vhusevhi khathihi na muhasho wa dzidzhele vho-Arthur vha khou amba uri Phuresidennde wa shango vho-Cyril Ramaphosa vho dzhenelela kha u nyadza na u pfuka mashumele a mulayo khathihi na u dzumbetshedza vhutshinyi kha mapholisa. Kha tshitatamennde tsha ofisi ya Phuresidennde wa shango, ofisi i khou khwaṱhisedza uri nga ngoho vha na tshiwo tsha u tangula bulasini ya Phuresidennde vho-Ramaphosa ngei vunḓuni ḽa Limpopo nga ḽa ṱahe ḽa Luhuhi Mahola. Tshifhingani tsha tshiwo tshenetshi ho ḓo tswiwa masheleni e a vha o wanala musi hu tshi khou rengiswa dziphukha henefho bulasini. Fhedzi nga tshifhinga tsha tshiwo itshi, Phuresidennde vho vha vhe siho tsini vha tshi khou dzhenela muṱangano wa dzangano ḽa African Union ngei Addis Ababa kha ḽa Ethiopia. President Ramaphosa reported the incident to the head of the Presidential Protection Unit of the South African Police Service for investigation. The President stands ready to cooperate with any law enforcement investigation of these matters. President Ramaphosa remains resolute in leading the fight against corruption, restoring the integrity and capability of public institutions, and overcoming the legacy of state capture, and will not be deterred by disinformation campaigns. Musi zwo ḓiralo, vha ofisi ya Phuresidennde wa shango vha khou amba uri tshiwo itshi tsho ḓo vhigiwa kha ṱhoho ya khethekanyo ya tsireledzo ya Phuresidennde wa shango ngomu muhashoni wa mapholisa uri hu itiwe tsedzuluso. Nga nnḓa ha zwenezwo, Phuresidennde vho Ramaphosa vhapfi vha kha ḓi vha vho ḓiimisela u lwa na zwiito zwa vhuaḓa khathihi na masiandoitwa a u langiwa muvhuso nga vhathu vha nnḓa nahone a vha nga ḓo shushedziwa nga vhathu vhane vha khou ita mafulo avho a u vhudza vhathu mazwifhi.